еже біз мында яттық. Біздерні чоқ тырыштылар мұндан қуаламаға. Бір кесік милиция келді. Бұл сыныфлар әбетте кіргенде бек чүркін еділер. Біздер олса оны темізлеп, қырып, бірер құрып, өзіміз çalışaydık. Em ақлайдық, em боялайдық. Біздің балаларымыз ерде отырып, пенжеренің, подоконнигінде дерс яптық. Шайтып оқыдық бірінші жылдары. 20 yıl evvel böyle bayram yok edi. Bayram көңілдеді. Yağmur yağa, көк гүрілді. Esmeri Hoca şiir ayta. Ve şöyle böyle bir vaziyette biz mektepni açkan edik. Я пришел в школу быть умным. Я хочу сказать всем спасибо учителям, что у нас все хорошо, все нормально, и директору. Ana tilimizin saqlab qalmağımız üçün çalışamız, çalışamız. Bu bizge bir güç verir. Bu bizim talebelerimizin neticeleri, buların biz yengişleri. Milli mектеп, demek biz yaş nesilimizni milli ruhta terbiyelemek gerekmiz. Olara demek medeniyetimizge, özümüzün tariximizga sevgi aşlamak gerekmiz. Bek akıllı oldular, bek kuvvançlı bizge olarını okutmağa.